новобаста аз он ки шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон дар фазои амнияту сарҷамӣ, баробарҳуқуқӣ ва адолати иҷтимоӣ зиндагии осоишта доранд, вале дар ҷомеа ҳастанд нафароне ки бо бофтану паҳн намудани маълумотҳои бардурӯғи иғвоангез мехоҳанд оромиву осоиштагии сокинони кишварро халалдор созанд. Шаҳрванд Маҳмурод Одинаев соли таваллудаш 1962 зодаи деҳаи Боғаки ноҳияи Рӯдакӣ, сокини деҳаи ҳаёти нави ҷамоати деҳоти Ҳисори шаҳри Ҳисор аз ҷумлаи чунин нафарон аст, ки дар ҷомеа ҳамчун шахси моҷароҷӯ шинохта шудааст ва пайваста бо паҳн намудани маълумотҳои бардурӯғ дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва сомонаҳои интернетӣ мехоҳад ғаразҳои хусусию сиёсии худро амалӣ созад. аз ҷумла ном бурда тариқи шабакаи интернетӣ ва расонаҳои ахборӣ хабар додааст ки афроди ношинос шабона Шайх Муслимиддин Ризоев писари 24-солаи ӯро латукуб карданд ва ҳолати мазкурро ӯ ба фаъолияти сиёсиаш рабт додааст. аммо тафтишот ошкор кард ки ҳодисаи латукуби писари Маҳмурод Одинаев ба фаъолияти сиёсии ӯ умуман рабт надошта, балки Шайх Муслимиддин Ризоев дар назди тарабхонаи шоми шуроби деҳаи шуроби ҷамоати деҳоти Сомони шаҳри Ҳисор дар ҳолати сархушӣ ба ҷавондухтар Саидова Шаҳноза Қурбоналиева соли таваллудаш 2002 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Қаратоғи шаҳри Турсунзода дарафтода ӯро латукуб намудааст. муҳофизи тарабхона Амиршев Эмомиддин барои халос намудани ҷавондухтар аз чанги Шайх Муслимиддин Ризоев талош намуда, дар натиҷа байни номбурдагон муноқиша сар мезанад ва Амиршев Эмомиддин Шайх Муслимиддин Ризоевро мавриди латукуб қарор додааст. мувофиқи санади судди тиббӣ Шайх Муслимиддин Ризоев ҷароҳати сабуки ҷисмонӣ ба саломатӣ бардоштааст. шоҳидон ва гумонбари ҷиноят асли воқеаро чунин иброз доштанд. ман ҷон Мамадов Ҷовидон дар шаҳри Ҳисор дар деҳаи шуроби Афғон зиндагӣ мекунам. дар ҳамин тарабхонаи шоми шуроб ҳамчун муҳофиз кор мекунем. шаби 3-4 октябр соати 2 дар ҳамин назди тарабхона будем. овози фарёди занро фаҳмида ки мо мақсад ёрдам тен гуфта рафтем, дидем ки Шайх Муслимиддин Ризоев як духтара ба шата ба муш дар рувош дар шикамбор жадаста маҷбурӣ дар мошиниш сувор кардани ай. ба мо бо ҳамроҳи коригаронмон гуфтем ки мақсад Шайх Муслимиддин накун, гуфтем мақсад ин ҷои корхона мақсад духтара назан. Шайх Муслимиддин дар ҳолати мастӣ қарор дошт ва ҳам маймуна дашноб кард, гуфт ҳаматона фалон мекунам. дар ҳамин ҳолат мо барои наҷоти духтара айдаст Шайх Муслимиддин кашида истовардем ки Шайх Муслимиддин бо ҳамроҳи муҳофизи дигаримон каштар ба каштар шуда ин муҳофизи маро ин коригари моро яд зада ба коригари мо Шайх Муслимиддин тела кардем, як шапалоқ зад. ман Амиршев Эмомиддин аз шаҳри Ҳисор деҳаи Боғистон дар тарабхонаи шоми шуроб ҳамчун муҳофиз кор мекунам. шаби 3-4 октябр соатҳои тақрибан 2 як садое баромад ки илтимос маро халос кунед. мо бо ҳамроҳи ҳамкорамон давидем ки чӣ хабарай ки ба сини мошин давида дидем ки Шайх Муслимиддин Ризоев як духтарро ҳамин аз мӯи сараш кашидаву шатақати зада кашисодай ки биё бурем қатима дар мошин маҷбури шинондестааша. духтар илтимос дора ки маро халос кунед, илтимос маро халос кунед, маро мебарад маҷбурӣ таҷовуз мекунад. мо бо ҳамроҳи охранник аз дасти Шайх Муслимиддин духтарро кашида яъне ма кардем. Шайх Муслимиддин дар ҳолати мастӣ қарор дошт, бо ман часпид, бо ман каштор ба каштал шуду, маро якта зад, ман як шапалоқ задам, телаш кардам, хам шуду, биниашро қабиду, ба сини мошинаш давид, шишту рафт. Шайх Муслимиддин бори аввалаш нест ки ба тарабхонаи мо меояд, як чанд бор омадагӣ буд, мисол духтароро ғам медод, клиентҳоро нороҳат мекард. мо аз ҳамин сабаб Шайх Муслимиддинро намемондем ки ба тарабхонаи мо дарояд. ман Саидова Шаҳноза истиқоматкунандаи шаҳри Турсунзода деҳаи Аҳорун мебошам. шаби 4 ман аз павароти Ҳисор ба мошини Шайх Муслимиддин ба тарабхонаи шуроб омадем. вақте ки омадем ба тарабхонаи шуроб расидем, маро Шайх Муслимиддин аз мошин фаромаданӣ будам, маро фаромаданӣ намонд, гуфт ки пулаша на тӣ гуфт намефурӯӣ гуфт. ва гуфтам ҳозир мерам ай дугонаам мегирам метем. та гуфтам
گفت که تو فریو میکنی. گفت اول رفتم یه بار با من همخوابه شو، بعد میبیارم میپرتم. من راضی نشدم، گفتم از دگانم گیرم به تو میدهم. گفتم بعد رفساده بودم، فرامده رفساده بودم، ای موی سرم، ای رومالی سرم، موی سرم کشیده در شکمم زده، بالاغتش زده در شکمم. مرا مجبورم به ماشینش سوار کرده ایستاده بود. داد زدم، نخواست، آوازی مرا فهمیده. اخرانیکای طرفخانه شراب آمده مرا خلاص نمودند. من رضایف شیخ محمودویچ سال تولد 1996 24 نوامبر ساکن شهر حصار کوچه هلالی 17 پسری بودینایف محمود میباشم. من به طرف شام شراب حرکت میکردم. در راه ناگاه یک دختر جوان مرا من کرد. من وی را گرفتم تا گفت گیجا میروی. من تا شام شراب گفت میرم. تا شام شراب من بردم. ما رسیدیم. گفت دارا، گفت دگانای من مشهر، گفت ایدرون برو دادرون های. من دور آمدم پول نبود. برو آمدم. گفت بودرو، گفت پول هوای میتیم. رفتم نیفتم. اومدم که در دیگه ماشین ششته رفته ایسته بود. من ایدری ماشین کشیدم فراردم، یک تا زدم که بچه ها دویدن اومدن طرفی من. خطی من گفتن نکو، جنجال برداشتم. ناگاه مرا زدن. 3 نفر جوانزن دیگر نیز عاید حرکت‌های بداخلاقانه و دارای خصوصیت شهوانی داشته شیخ مسلم‌الدین رضایف به مقامات مراجعت کردند که نسبت آنها نیز شیخ مسلم‌الدین کردارهای بداخلاقانه را روا دیده است. من در حالت مستی قرار داشتم. من دخترها را تجاوز و ناموس میکردم. پهن کردن آوازه‌ها در شبکه‌های اینترنتی وابسته به لطکوب پسرش رضایف شیخ مسلم‌الدین و تابش سیاسی دادن این حادثه اغوا و دسیسه نوبتی آدینه محمود میباشد. قبلا نیز او در شبکه‌های اینترنتی معلومات اغوا انگیز پهن میکرد، ولی نشانداد شاهدان حادثه اصل واقعه را آشکار کرد. عاید حالت مذکور از طرف ریاست تفتیشاتی وزارت کارهای داخلی نسبت امیرشریف امام‌الدین و شیخ مسلم‌الدین رضایف با ماده 237 قسم 2 بند ب کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان یعنی اوباشی پرونده جنایتی آغاز گردیده. وابسته به کردارهای بداخلاقانه شیخ مسلم‌الدین رضایف کارهای تفتیشاتی ادامه دارد.